Ajina kajtenqa kaych'is yaykuypi Biblias ninchaqta kichkarishunchik Filipenses qillqaypi tawakaq t'aqapi uqninkaq chikllaymanta ñawpaqman. Ya, tarinkichikchu maskaychik. Filipenses, capítulo 4, versos 1. Capítulo 4, versos 1. Chayrayku munasqa hermanosni qankunata anchata rikuyta munasharqaykichik. Imaraykuchus qankuna kusikuynin t'inqaytaq kankichik. Kunanqa munakusqasni sinch'ita sayaychik Señorpi. Versos 2. Hermana Evodiata, hermana Sintiquitawan, tukuy sonqo nini uq sonqolla Señorpi kanankuta. Hinallataq qantapis noqa hina ruwaqmasi. Mañakuyki chay hermanasta yanaparinaykita. Imaraykuchus paykunaqa noqawan kuska mayta kallpakurqanku evangeliota willaspa. Clementitapis, chay uqkunatapis yanapallawarqankutaq. Paykunaq sutenqa kawsay libropi qillqasqa kashan. Chay kamallaraq ñawrisunchik hermanosni. Apóstol Pablo haqay p'unchaykunapi ñaqapchus Filipos iglesia chaypi pay qallarinman karqa ñawpaq kaq iglesiakuna karqa y chaypi pay ashka unaysituta sayarqa yachachispa Tata Diospaq siminisqanmanta. Chaywanpis saqirpan kartallapiña pay apachishan munasqa hermanosni qankunataqa anchatapuni munakuykichik. Imaraykuchus qankunaqa kankichik kusikuyni t'inqaytaq unaymanta pacha riqsiykichik. Pay chay iglesiata sayarichirqa ashka munakuywan yuyarichishan imaynatachus paykuna ukupi llankarqa chaykunata. Chayqamanta ñawpa iglesiapi mayqinpichus rikurirqanchik. Pikunawanchus kawsakurqanchik. Waqladoman ripunchayqa makikinñachu chari. Mana kikinñachu. Imaynatan sunri, pukllarikunchis, tanqaycharikunchis, imatapis ninarpakunchik, kusiy chay iglesiapi kakuyqa. Qallarinchik, wawamanta pachachayqa aswanraq. Chanta pay yuyarikushan qankuna kankichik kusikuyni. T'inqaytaq, Tata Diosmanta t'inqata pay suyakushan paykunawan uqllapi hapiyta. Imataq kay iglesiapi kashan. Iskay hermanakuna phiñanarpakusqankuqa. Hermana Evodia, hermana Sintiquitawan, tukuy sonqo nini uq sonqolla Señorpi kanankuta. Maypitaq mana kanchu phiñanakuy. Kaypi Evodia. Chay suti kanchu kaypi mana ahí. Sintique, peor, como quien dice. Machay suti churanchik yowanchikman phiñanakuqtinkuchu imaraykuchu no sé, pero tiyan Elizabeth, tiyan Rebeca, pero kay sutis mana kanchu. Chayri manachus allicito. Paykuna sonqo nanachinasta kasqanku. Hermana Evodiata, hermana Sintiquitawan, tukuy sonqo nini uq sonqolla Señorpi kanankuta. Pitaq kaypi qallarisqanku, qarikunachu warmikunachu. Pero ama yuyaychu qarikuna qipankuta rillankuta phiñanakupi. Sonqo nanachinakuypi, pero imaynatacha Filipos iglesiata nirqa, Evodiata Sintiquitawan, tukuy sonqo nini uq sonqolla Señorpi kanankuta. Hermanas, sichus kay haya sonqo kayas phiñanas ya, wendi hermana ya. Mana chay allinchu. Apóstol Pablo nin, tukuy sonqo nini uq sonqolla kanankuta. Hinallataq hermanos ukhupi, tukuy ninchik uq sonqolla kananchik tiyan, uq yuyaylla. Chayta apóstol Pablo mañan Filipos iglesiapi kaqkunata.
Y chaytaq kunan noqanchik kamachiyamun. Sonqolla kananchikta. Munayman, kay iglesia mana yachanichu mayk'awñañachus rikurin, mayk'awatantachu suntaykushanchik. 27 años qallarikusqa. Unay. Niraq ishkay wata chayamushaqti ñapis kaypi karqaña testimonio. ¿No ve? Noqa chayamunmi 2000. Ishkay chunka pishqayuq watataña kashani Cochabamba llaqtapi. Ajina kaqtinqa yuyani ajina aspiñanakuy hayasonko kay karqa. Pero chaywanpis kay Tata Dios yupaychana wasita qhawaspa kay tukuy equipos, grupo, ni para qué decir del grupo. Tarde chamunkia, kay horas, noqaqa mana risaqchu ruanita itia. Otro desacuerdo. Imaynatachus señor ninchik, perdón, apóstol Pablo, Filipos iglesiata mañarqa sonqo kanankuta, chayllata willaykuri hamuykichik. Hermanakuna, asociación femenil, no sé, grupo femenil, hinallata qarikuna ukupi, grupo ukupi kaqkuna, tukuy sonqo yuyay. Mana yachanichu unay imaynatachus purikuq kanchik. Mana yachanichu imaynatachus. Imarayku. Mana kaykuna kargachu. Ma kargachu. Yuyayllapi sina kunanqa chaytañacha hamushanku. Niyachayamunqankuña. Chay hermanokunaqa hamushanqankupuni piq autitumpichus. Hinachu manachu kaq. Y como que chay horasta burritupi chaqnaykusqa pajitan q'ipirisqa suyasharqaykipuni hermano y may munakuywan hapi hanaykukuq kanchik. Pero kunanri mana kanchu chay suyakuy. Iglesianchikpi qallarikushaqtin pastorkunaqa ay kay wataña qonqarpawanchik. Kay wataqa chamunqapunicha. Yuyayllapi suyakuq kanchik y chayaykamuqpunitaq. Achay sonqo kay, yuyay. Mana piñanakuy, tankanakuy y t'aqanakuy. Aswan lo peor. Iglesias ninchiktaqa quesota hina k'uturpayan, partinaykukushanchik. Chayta mana allin ñawiwanchu hawan apóstol Pablo. Chantanin munani sonqolla kanaykichikta. Versos 3. Hinallata qantapis noqa hina ruwaq masi. Mañakuyki chay hermanosta yanapariнаykita. Imaraykuchus paykunaqa noqawan kuska mayta kallpakurqanku evangeliota willaspa. Clementitapis. ¿Hay algún Clemente aquí? No hay Clemente. Si hubiera sido para vos. Chay uqkunapis yanapallawarqankutaq. Paykunaq sutenqa kawsay libropi qillqasqa kashan. Chaymanta apóstol Pablo kusikorqa. Tukuy hermanos, pikunachus payta yanaparqanku chaykunata. Bueno, iskay chunka qanchisniyuq wata pasa. Mana yachanichu mayk'añachus ripunku. Cimientota churaqkuna. Ripunku. Kay ñaypaq semanallapi karqani Tiraqui llaqtapi. Chaypi ninku nuqaykuqa ch'itishlla kuriyqa charasharqayku ripunkuña tawa chunka qanchisniyuq watanta chay iglesia juntayku. Claro, chay chiquito purisharqa ajinachakarqa chay chikuniqa. Chay sutin sonqo yuyay llank'ay. Munayman tukuy iglesiakuna ajina sonqo yuyay llank'ananchikta evangelio willaypi. Mana aysaykachanakuspa nitaq sonqota nanachinakuspa. Mañawanchik. Apóstol Pablo
Uqson kuyakanchaqta. Chaymanta rillasunpuni. Kusikuychikpuni Señorpi uqtawanpis nillaykichikta kusikuychik nispa. Tukuy runakuna yachachunku k'acha kasqaykichikta Señorqa qayllapiña kashan. Mayk'awtataq pasan kay qillqakusqanri. Señor qayllapiña kashan. Y kunan aswanraq Señorpa hamunin qayllitapi kashan. Chay tukuywanpis kusikuychik Señorpi uqtawanpis nillaykichikta kusikuychik nispa. Castellano rimaypi imanintaq. Castellano piñawiripuychik. ¿Alguien? Usqayta sayaykuspa kallpawan. Versos 4. Versos 4. Regocijaos en el Señor. Siempre otra vez digo, regocijaos. Amén. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Pero como soy quechua, ¿qué quiere decir regocijaos? No se entiende. Regocijaos. Chanta no pa quechua piñaverikunia. Kusikuychik poni Señorpi uqtawanpis niykichik kusikuychik. Pero su tinchasonchik kay regocijota. Imanita munan. Mikhuy puchuykun ajina juntapi campañapi. Imaninkichik puchuykuktik. Mana puchun. Richik. Ninkichik sumanachu kay iglesiapi maychanichu. Repete kan hermanos, mikhuy puchu. ¿Saben de repete o no? Repete kan, repete. Octavan pues. Ni tamunan iskaykuti, repete. Gozo, viene de gozo, kusikuy. Iskaykutita kusikuychik, regocijaos. 2 veces regocíjense. Otra vez digo, regocijaos. Kusikuychik, iskaykutita kusikuychik. Ahora sí, kan iskaykuti kusikuyachangichu. Imaynata, a ver. Iskaykutita, hermanas, iskaykuti kusikuyachangichu. Piña. Kusikuychik uqtawanpis nini kusikuychik. Pero imaynata a ver iskaykuti kusikuna niwaychik. Atkunchu, uqtawanpis kusikuychik, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Tawakutirayku. Yachankichu mana. Kusikuychik, imayna, iskaykutita kusikuychik. Mana sina iglesiapi kayta yachanchikchu. Kusikuyta. Chicallan, vale. Sabemos disimular. Chaywanpis kunan imataq regocijo nisqaykichik. Mana chaykama chica yachanichu. Tumpata wawasni qhawaqtillanku qhawarini. Maypachachus Bolivia suyunchik puqllan. Hawa suyuwan chay pacha. Qhawankichu. Kayñay mayqawanmi qaynakunallasina puqllamanachu. Maywan. Maywan. Jordania. Chayta sumaq yachankichu hichari. Chay telejadores qañawipis titillo. Otra vez. Ni ni hayka. Pero maypachachus golta haytaykun chayri. Imaynata kusikunku. Imaynata. Pinkinku, lluch'ukunku, choqanqa.
Eso se llama regocijo. Ah, pero apóstol Pablo nin ajinata kusikuiche. Mana ninchu piñanas kaya ojinal y manason pero ruasuncha aniversario y manason. Pero kusikuiche octawampis nini kusikuiche. Verso 5 nin. Tukuy runakuna yachachunku acha kasqaykichekta. Señor kakaylla piña kashan. Vecinos ninchej, tiakunchej chaypi, kay iglesia muyuyninpi, acha runapaqchu riqsiwanchej, ari paykunaqa acha kanchu niwanchejchu. Imayna kawsakuyniki vecinos son hermanos. Kay chika unay iglesiapi purisqaypi. Qhawani, mask'ani, rikuni, uyarini. Uyuni llaqtaman uqkuta tuta chayarqani. Chaypi yachani kasqanta Radio BBN. Iglesia. Las 7 chaypi kashankuraqpunicha taqsipi iglesiaman chayani. Wisq'asqa punku, nimayrin, garaje punku, esquinapiraq, kay lado punkuta takani, kay lado punkuta takani, ventanata takani. Ni un alma. ¿Entienden? Chaymanta muyurimul kayladunta chay tiendita kasqa chaypi ventanita manta luz k'anchamushan. Chayta takaykuni. Kaypi hermanos kankuchu imaynata qhari. Imaynachus mana yachin saqras kanku. Mana yachanichu. Wakin iglesiakunapiqa hermanos ni salvación tamonani, reconciliakoyta monani, kichariwaycha, punkuta hasp'ispa pachampi wañupuyman. Iglesia wisq'asqa. Mayachakunchu maypichus, pichus. Y wakin iglesiakunapiri, ay hermano, vamos hanki, pasaykami hermano, pasaykami, maykat hankichik ya, kaypi puñukunkichik. As ishkay sunqolla nuqa iglesiatapuni mask'ani qhipakunay. Ayuywan rispaqa. Tawa, pishqa, suqtari, uqkutipi risqayku, no sé, maykat hankichik. Mana yachanichu. Ayunchik ukupi mana yachaqchu kasqanchis mayk'achus kanchik. Pero riqsinchik sutinmanta. Pero mayk'ata kanchik. A ver, ishkay autowan. Ayanichu mayk'anchu, mayka autonchu. Nillataq yanichu mayk'achu. A ver, mayk'ata kanchik. Tanto sabíamos. Pastorja, no sé si hay pastor en esta iglesia, pichus michej. O mana pastor kaqten anciano diácono. Ovejas ninchejtaqa, ovejeroqa, mana yupaspachu michej. Reqsin sapawuqta, sutinmanta yachan. Tukuyninkuchus kashan manachus. Pero mink'ari. Minkaqa yupan ay caballa kashan, ay faltaqtin imata entregasaq. Ni sutinta yachanchu. Pichus iglesiapi micheja, sutinta qhawaqqa anciano, tukuyninta riqsinan. Sutinmanta maypichus tiyan. Mayka familiachus kanku. Chaywan yachanqanku nin apóstol Pablo, verso 5, tukuy runakuna yachachunku, k'acha kasqaykichekta, Señor kakaylla piña kashan. Verso 6, ama imamantapis putikuychekchu, astawanqa Diosmanta mañakusqaqa, watejmanta. Ama imamantapis putikuychekchu, astawanqa Diosmanta mañakuspaqa, imaynatachus, munasqaykichekta mañakuychek. Tukuy imamanta graciasta qospallapuni. Tukuy imamanta graciasta qoyta yachanchikchu. Sí.
Ay, mamá, iwañupun, gracias al Señor. Tukuy imamanta gracias ta koychek. Waway onkoy kunguna hospital pikashan, gracias al Señor. Ninjekchu. Mana ninjekchu. Mana atikunchu ni. Pero chaywampis apóstol Pablo nin, tukuy imamanta gracias ta gospa. Achakaychik. Ajinamanta tukuy runakuna yachankanku k'achakasqaykichikta. Chanta Diosqa chay mana unanchay atina sonqo tiyaykuyta sonqosniykichikman churanqa. Chaytaq sonqoykichikta yuyayniykichistawan waqaychanqa Cristo Jesuspi. Hermanos, kawsakunanchik tiyan kusiypi uqtawan nini kusikuychik k'achata kawsakuychik tukuy runas yachanqanku k'achakasqaykichikta. Chay iglesia kawsaynin kunan kayta tapuriyta munani. Maymantataq kay cartata apóstol Pablo qillqasharqa Filipos iglesiaku. A ver. ¿Hay? ¿Hay presión? Cárcelmanta. Estás loco. Maymanta qillqamsharqa. A ver, ¿alguien más? Maymanta qillqamsharqa. ¿No saben? Ari hermano. ¿Imas digi? ¿Imas digi? Hilario. Eloy. Ah, hermano, Eloy. Tienes razón. Cárcelmanta qillqamsharqa. Pay kasharqa cárcelpi wisq'asqa. Pero chanta cárcelmantachu pay nimushan kusikuychu, uqtawanpis nini kusikuychu, ishkay kutita kusikuychu nispa. ¿Sí o no? Pay cárcelpi llakipi kasharqa. A ver, yuyarikuna chay p'unchay cárcelkunamanta. Pero chaywampis apóstol Pedrota qawarispa yuyarikusunchik. Pablowan, Silaswan cárcelpi. Imayna kasharqanku. Pero imayna kasharqanku. Sepo karqa yuguhina. Hatun rakhu q'uyumanta. Chayman umanta churayku, makinta chakintawan chaypi huk'ucha ahina watasqa puñurqanku. Mana ayqinankupaq. Y apóstol Pedrota qawanchik, iskay soldados chawpipi cadenawan watasqa puñurqa uqtuta. Ángel nerqa sayari lluqsi, ne, cárcelpi kasha, mosqukushanicha ma creerqachu. Y apóstol Pablo ajina cárcelpi wisq'asqa kasharqa hermanos nin. Y chay cárcelpi kasqanpi pay kay iskay kuti kusiyta tarirqa. Amén. Pero mana hapiqayta atinchikchu. No te voy a decir mana entiendeita atinchikchu. Entender es castellano. Qhichwapiqa hapiqashankichu. Sonqoymi yaykuychu, hapiqayatanichu. Ari sonqoyman chayaqta hapiqani. Chay qhichwa rimaypiqa, hermanos. Ichapis kusikuychik, uqtawanpis nini kusikuychik, mana pelota hayt'aqta puqllaspachu pay kusikuspa asikusharqa. No estaba viendo la tele alegre que su equipo va a ganar. Mana kasharqachu wakin iglesiakunapi, kayhina wata hunt'aykunapi, imaynatami takinku. Como las águilas volaré, como corderito, saltan, brincan, vuelan. Mana iglesia aniversariumpi ajinatachu kusirikusharqa. Pichus chaypi kaqkunalla niyta atinkuman kusikuychik, uqtawanpis nini kusikuychik nispa. Apóstol Pablo cárcelpi ajina watasqa kasharqa.
Imaraykuchus chaypi chay cárcelpi kaqkunaman evangeliota willasharqa. Ichapis urrunaman imamanta cárcelpi kashanki. Qasiman tumpawanku suwanespa mana pasunqa suwachukani. Y imamanta cárcelpi kashanki. Ichapis pay waturirqa. Pensionta ma pagarqanichu chaymanta. Ay, wawa q'illi todavía. Tukuy imaymana kawsaypi kasharqanku chay ukhupi. Y paykunaman evangeliota willaspa, pay tarirqa kusita. Sapa uyariq kanku y wakin t'ukuspa kutirikuq kanku Tata Diosman. Y soldadokuna, nirqaykichaqña apóstol Pedro, iskay soldados chawpipi watasqa karqa cadenawan, ¿no es cierto? Y apóstol Pablota kikinta qhawashallarqankutaq soldados y chay soldadokunaman willaq Jesucristopi cree qanrayku pay wañurqa. Kutirikuy paypi wiñay kawsayta tarinki y kay soldados evangeliota uyariq kanku. Y tukuy mana allin kawsayniyuq runataqa cárcelpi kaqtinqa sumaqta qhawanku ichari mana kacharinkuchu. Y apóstol Pablota ajinata qhawasharqanku. Y chay soldado turno chayamuqtin ripuq puestonman imamanta ajinatapuni qhawashasqanchik imata ruwasqa. Y chay soldado naqqa ajinata ni imatapi ruwasqachu. Solamente Jesucristo llamanta parlar. Ni ima huchata ruwasqachu. T'ukunata parlan. Y waq soldados nishkanku noqapis paywan kusqa karimaywan watasqa uyarinaypaq. Qhichunakuq kanku apóstol Pablota qhawayta uyarinankupaq Señor ninchik Jesucristopi salvación kasqanta. Amén. Chay kusinin karqa apóstol Pablo tukuy mana uyariqkunaman uyarichisqan chaypi pay kusita tarirqa. Amén. ¿Me entienden? Chay cárcelpi kashaspa Roma iglesiapi kaqkunaman cartata qillqamurqa hermanos a los romanos. Chaymanta pacha qillqamurqa Romanos qhipanpi mana no? Primera Corintios ñawpaqqa carta qhipanqa carta mayqa cartastataq qillqamurqa cárcelmanta pacha. Chunka kinsayuq cartata qillqamurqa Timoteoman, Filiposman, Colosasman chay tukuy manachus cárcelpi kaman karqa mana chay qillqakuna nuqanchik kama chayamuwasunmanchu karqa. Amén. Y Tata Dios churarqa chay cárcelpi kananpaq mana tiempun karqachu qillqananpaq. Nuqa qillqayta munashani. Pero ma tiempo kanchu kayma waqyushunqa kay mayqa qillqasaq. Tata Dios wakichirqa Pablo chay cárcelpi wisq'asqa kananpaq mana uyariqkunaman uyarichinanpaq. Qhipanpi nuqanchik qhipa wiñakuna apóstol Pablota mana uyariqkuna chay cartasnin niqta Filiposman nuqanchik kama chayamun. Amén. Ajinaqa sichus ima llaki qhatirisunki unquy ukhunanay ni allinchu imapi risunki kusita tari apóstol Pablo hina imatacha qanwan ruwayta munashan. Amén. Mana qhasillachu kay mana allin kaykuna kashan. Nuqanchikqa tutushanchik ay imamanta punitaq imaq punitaq nuqata puni ay nuqata puni ninaykitaqa ni imatataq Señor ruwanayta munanki nispa. Achay kashan. Mana chayqa mana haykaq hapiq haytatisunchu. Versos 8. Kunanqa hermanos kayta niykichik kay imakunapi yuyaychik. Yuyaychik tukuy chiqa kaqpi, tukuy allin kaqpi,
tukuy chiqankaqpi, tukuy ima llimpu kaqpi, tukuy k'acha kaqpi, tukuy allinpaq qhawasqa kaqpi ima. Sichus sumaq kanman, chayri hatun charikunapaq hina kanman chayqa, chay imakunapi puni yuyaychik. Mana chica ch'uachu entiende con qhishur rimaypi, castellanopi ñawiripuway. 8. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es Verdadero. Yuyaychik cheqa kaqpi. Chemdarit. todos los honesto, Maychus kaqpi. todo lo justo, Cheqan kaqpi. todo lo puro, Ch'uwa kaqpi. todo lo amable, Munakuy kaqpi. todo lo que es de buen nombre. Tukuy imachus allin suti chaypi. Si hay virtud, Sichus kawsaytiyan chay. si hay alguno dignos de alabanza. Sichus hatunchanapaq hina chayqa. En esto pensar. Chay imakunapi yuyaychik. Pusaq imakunapi yuwananchik kashan. K'acha kaypi, cheqan kaypi, maychus kaq kaypi, tukuy ch'uwa kaqpi. Imapi qan yuwashanki hermanoy? Ay, sabadota feria pulkay, ay kunanqa feriaman rinay karqa, ay kunan aniversario layku qhipaykun. Kunanqa mana bendikushan. Estás pensando en tu negocio. ¿Sí o no? Ay, kunan qhipan semana rinallata kashan kun. Ay, y más ninchekpi. Y los viejitos. Ay, los viejos. Yo también viejo con ustedes. Ya soy viejo, pues. Ay, que ojni wawaypaqa niapis lotita rantipuniña. Kay ojninpaqa autota rantipuniña. Kunan kay oj Santa Cruzpi lotita rantimpunaykachu. Imamanta putikushanki wawasniykimanta viejo, vieja. Ay, kay wawayqa ay, alchiq epirisqa chaypi rantirisha. Mamanqa llank'ashanqa. Hermana uyariwaykayta. Suegrayki wawaykita q'ipiykachu surachu. Kanpaq tatayki loteta rantiykapusurqachu. De nuevo, kanpaq tatayki loteta rantiykapusurqachu. Autotash rantipusurqa. Pero chanta qan imata ruwashanki. Nuqataqa tatayqa callipi hawastikata hina watukita hina wich'usa karqa. Sí o no? Nuqanchik sapitanchik kikinchikmanta ruwakunchik. Y con el tiempo wawakunaría qolqeta nisitani kayta. Kay imakunapi yuyaychik. Tukuy cheqa kaqpi, allin kaqpi, cheqan kaypi, maychus llimpu kaqpi, k'acha kaypi, tukuy allinpaq qhawasqa kaychik, chay imakunapi yuyaychik. Ajinamanta tarinkichik kay iskay kuti kusita. Amén. Mana nuqaqa bendeq rinichu ni mayqin feriaman. Pero imatami kusaq. Pero imawan pachakusaq. Yuyarikuychik Señor ninchik Jesucristo nisqanta. Esjetusqa mana Peruapi uqharinkuchu, nitaq trillankuchu, nitaq cosechankuchu. Peruapi esjetus halchakunkuchu. Tataykichik paykunata mikhuchin p'achallichin. Chayraqchus qankunataqa aswanraq ruwanqa. Imapaq chay hinata puni llank'ankichik. Kay imakunapi yuyaychik. Versos 9. Nuqamanta yachakusqaykichikta, hap'iqasqaykichiktataq, uyarisqaykichikta, nuqata ruwaqta rikuwasqaykichikta ima ruwaychik. Sunqu tiyaykuychik Diostaq
qankunawan kanqa. Amén. Paykuna ukhupi apóstol Pablo imaynatachus kawsakurqa chayta yuyarichishan. Qankuna ukhupi kawsakurqani rikuwarqankichik purikta ruwaqta chayta ruwaychik. Imata tarinqanku? Chay imakunapi yuyaychik Señorqa tiyaykuchik Diostaq qankunaman qunqa. Chay llampu sunqu chay sunqu tiyaykusqa kayta. Chaymanta pay willan kay hinata versos 10. Ancha tapuni kusikurqani Señorpi qankuna uqtawan nuqamanta yuyarikuwasqaykichikmanta. Yachanitaq nuqamanta mana qunqapuwasqaykichikta. Chaywanpis mana atisharqankichikchu imaynamantachus yanapariwayta. Versos 11. Chaytaqa mana pisiwasqanraykuchu nini. Mana chayqa yachasqa kani imayna kawsaypipis sunqu juntasqa kakuyta yachani. Apóstol Pablo carcelpi kashaqtin Filipos iglesiamanta kaqkuna ofrenditata carcelman aparichisqanku. Y nimayqin iglesia yuyarikusqachu. Y chayta nishan yacharqani mana qunqapuwasqaykichik chaywanpish nicha apachimuy atishawarqankichikchu. Kunanqa yuyarikamunkichik. Gracias nin. Chaytaqa mana pisiwasqanraykuchu nini. Mana chayqa yachasqa kani imayna kawsaypipis sunqu juntasqa kayta tiyapuwasqanwan. Sunqu juntasqa tiyapuwasqanwan. Pero nuqanchikqa mana kay sunqu junta kanchik yuyari astawanpuni munanchik kan astawan munanchik. No sé. Mana yachanichu. Maykamachus. Versos 12. Yachani waqta, perdón, versos 12. Yachani waqcha hina imaynatachus kawsakuyta. Hinallataq chikapatapi kawsakuytapis. Yachasqa kani saqsasqa kaypi, chayri yarqasqa kaypipis. Imayapipis ashka kapuyniyuq kaypi, pisichikuypipis. Yachasqa kani. Yarqaypi, chikapata kawsarikuypi. Pisichikuypi, waqcha hina kawsaypi, qhapaq kaypi. Tukuy imapi yachasqa kani. Versos 13. Imaynallapipis rikurispa, atipayta atisaqpuni. Kallpachawaqni Cristopi kasqanrayku. Amén. Payqa tarin kusita yachani kawsayta. Unquypi llakiypi. Pero tata Dios mana sakarpanchu. Qankuna Filiposmanta kaqkuna yachankichik hina Macedoniamanta purimushaqti qankunalla iglesia hina qolqewan yanapariwarqankichik. Chaychikapi evangeliota willayta qallarishaqti. Mana waq iglesias qolqewan yanapariwarqankuchu. Nitaq pimantapis qolqeta hap'ikurqanichu. Mana chayqa qankunallamanta. Kayta nispa nishan iglesiamanta pikuna llank'asyanku misionero hina, obrero hina, paykunata ama qunqananchikta, yanaparinanchikta. Tiyan avanzadas, tiyan iglesias, ni pichayanchu. Kachananchik tiyan waturikuq chaychik qankunaman, aún iglesianchikmanta. Ari, tata Dios paypaq wakichinqapuni. Chaywanpis como iglesia yanaparinanchik kaman. Kay munani, kay mayka wataniwankichik como iglesia, chunka pishqayuq watapi. Kusita tarichik, y kaymanta ñawpaqman, llank'ayta qallarichik, obrerokunata yanapaspa, ofrendawan. Kaynihpi, haqaynihpi iglesias ninchis. En vez de que wicharinanta, aswan uraykushan. Junta kaqkanku kunanqa kuraqtata kunallaña. Pisimanta piseqa, llaveta hapiq manaña iglesiaman chayasanchu.
Kuraq mamakuna kicharikun nichu chay punkitupi urakuspa kutipushanku. Y como iglesia imata ruwashanchik. Yachananchik tiyan Señorpaq obranta iglesiata wicharichita, hatun yachita, yapayta. Ashka almakuna Tata Diosman kutirikunankupaq. Amén. Chay yuyayninchik kachun, kay chunka pishkayuq wata iglesia juntayninpi. Señor, bendicichun palabranta. Sichus kay Tata Diospaq siminisqan chiyasunki, kunan, sonqoykita wawayarichi, kaykunata qawarispa kawsayniykita allinchay. En vez de que uchaykusqa ajinata llankananchikta, astawan t'aqanaykukushanchik, astawan t'aqanaykukushanchik. Nachu manachu. Sonqolla kayta yuyanachik. Chayta Tata Diosqa saminchanqa. Tukuy sayarikusunchik hermanosni. Tukuy sayarikusunchik. Kayllapi tukukuchun kay hayasonqo kay qawaranakuy kay iskarayasqa kay mask'anachik chayqa kaypi allin kaqpi k'acha kawsaypi chaykunapi yuyaspa Tata Diospaq saminchayninta tarisunchik. Tata Diosmanta mañakusunchik. Hanaq pachapi tiyakuq Diosniy Tatay, sutiykita yupaychayku hatunchayku k'acha kuyakuq munakuq Santo Dios kasqaykimanta. Tatay, kay iglesia wata juntayninpi tarikuyku. Kay kamachayachimurqanki kay iglesia kay ñawpaqman rinanpaq. Kunanqa Tatay, kachunku yanapakuqkuna uq sonqoman chayaspa iglesiaykita astawan hatunchaypi. Imaynatacha Filipos iglesia yanaparqa llakiyninpi karcelpi wisqasqa kashaqtin kachunku haywariqkuna obrapi llank'aqkunaman, misionerokunaman, pikuna kaypi haqaypi puriqkuna kachunku Tatay iglesiakunata astawan kallpachaykuqkuna. Gracias qanman kachun, siminisqayki chayamurqa apóstol Pablo kartan niqta noqaykuman kay yuyaychayta hapikunaykupaq. Filipos iglesia niqta. Gracias Señor. Kunantaq saminchayniykita mañarikuni kay iglesiata bendiciykunaykita aswan ñawpaqman tashkirinankupaq. Mañarikamuyki sapan k'ata churiyki Jesucristo sutinpi. Amén. Amén.